Pinia bang nalitum afanili PM Kisan ka apply ni a process labangso video long nang than pachini ponikpo lapen Kosonsi ka apply ning zima labangso a details mati klar da kalam nalitum labangso video alosi thekpon long ikpo tangte aprangsi kardom kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nalitum jong si labangso YouTube channel subscribe krelang polote labang ke subscribe bang ke kenang sotlo lapen adung hestame belar jan theklong hodas tami nalitum ke bernang ji kenang sotlo lala pule monon pitni le ajat abirtale labang so YouTube channel long paklang pon stame nalitum a mobile long an notification nang le penalitum apor ke long a link kelang long ji afan lo lasi patiek pen Kosonsi ka apply poneng ji ma labang so puthak non lang pon lo nang aprang si cengce aprang nalitum la intro bang asap so nalitum lang pon igon tang tidak patiek pen new farmer registration mate Kosonsi ka apply ning malabang so puthak dak lang pon lonang lapen chethan pon lonang lapen mina page long pen bang nili nampik lang pon ik thek thede lo athema dak bang server maintenance samasi halabang so website lo main official website long bang login damun eda lo amasila user manual hin pensini li nali tumpan labang so video long stame ingson soni bang kenan than pachini ponikpo lapen new farmer registration labang kela son lo nali tum dak online self registration me lapen online application nali tum dak pen submit pon me lapen nali tum jong se aadhar number bang kenang sotlo aadhar card bang ke du kenang sotlo aadhar card jong se avi pulte nali tum labang solle bang ke nali tum chu andun thekhe datpo lapen duplicate Aadhaar numbers are not allowed pusi dak tok nali tum screen long thek pon long iglo dak duplicate la son ta do duplicate Aadhaar numbers puson ta do la si alabang so hot jongsi duplicate pulte nali tum tibokhet common service center along dam ikpe nali tum apply dam ikmelo kali pulte nali tum jongsi Aadhaar card lahai nali tum choglim documents choglim pulte nali tum mina dak online penstame apply pon ikmelo ka apply process bang son dak joy o la ane sungse la pen apor nang o ka apply process bang aprang sin nali tum www.pmkisan.gov.in labang so dim nali tum humri dam ignang po labang so website apen hoda nali tum theklongi screen along farmer concert la son theklongi nali tum screen along la non dak labang so screen along ke theklong ason nali tum a mobile long stame thekpon long ikpo la pen hoda theklong det pen afit nali tum new farmer registration bu tok thek thulong la pen det afit new farmer registration la tok ik det lo la bangso nim ber iglo pulote nali tum dak check Aadhaar number la son do ikpo la pen captcha ber ignang po la pen captcha ber ik det pen nali tum par ke hoda form mang chingpu ikpo la bangso form along ban nali tum fill up pon ignang po la pen dak screen along nali tum thekpon long ikpo la son thot si nali tum a mobile screen long sta wang ikpo farmer concert punali tum la thak bang ke tok thek long ikpo nilina piklang pon tu ikpo nali tum afan dak thek long igin nali tum la farmer concert pu tok la farmer concert pu dak tok thek pon long ikpo la pendet nali tum farmer concert long tok det penali tum la bang so ber bang for new farmer registration na son do ikpo dia ikta dak alamso new farmer registration la screen along theklong la bang so dim ber iglo pulote nali tum puthot apis bangke la sona chikla ikpo nali tum thengno dak new farmer registration form aprang sin nali tum aadhar number banali tum aadhar number dak ber ignang pu la pen la bang so captcha bangke nali tum a mobile long stame ka preg igi la pen dak stame ka preg la bang so captcha bangla image code pod dim ber igon la pen click here to continue pulabang sodim ber igon labang sodim ber igdet benefit puthot nalitum athengno lason pop up wang to for record not found with given details. Do you want to register on PM Kisan portal lason to pojong nalitum aprang da ke apply tang lo pulte nalitum record da details ban chiklang ek pojong se non sa kimilang pulote nalitum athengno lason pop up wang ek pomat na chiklang ek pola screen lo nalitum thek pon long ason record not found with given details. Do you want to register on PM Kisan nalitum dak hini option do ekpo labang so Aadhaar number pen dak jad record ta long le las nalitum danakar judo do you want register nalitum jong se akimi apply ma lason arju ekpo nalitum la yes po option adim dak ber dun iknang po
lapen yes long berdet pen fit nalitum atheng nus tamedak details mana chiklang ekpo copy pi maka fill up ponai nalitum dak registration form lo aprang sin nalitum dak state select ponang po nili nampiklang ya phone por it to ekpo dak nili la bang po bit ekpo lapen aprang si dak state select ponang po lapen automatic dak district select po lapen farmer name full name comma amendment se apply dunima farmer type nalitum la copier type ma lapen identity proof number nalitum la Aadhaar number pidunang po lapen that identity proof number la bangke automatic chi fill up pojong nalitum la Aadhaar card pen sidak login pulute lapen that fit nalitum account number la fill up dun inang po account number fill up igdat pen fit nalitum dak sub district lapen block hai huina nalitum fill up na po gender ta fill up ponang po lapen dak select id type nalitum Aadhaar card select pon inang po lapen ifsc code lapen address lai hui fill up ponang po lapen village category nalitum category bangke st ma sc ma obc ma lalo lapen dak type of identity proof bangke dak Aadhaar card sido ikpo lapen bank amen nalitum tok don iknang po dak bank amen tok det pen fit nalitum dak thek pon long igila ber lai form long jong si fill up thai la pule submit for Aadhaar integration la son do ikpo la pen otp nang le ikpo nalitum a mobile na long otp nang le dat pen nalitum kenang so documents upload nang po ka upload nang zila bangke nili nang than pachini pon ikpo la pen puthot dag ta tok pon iklo nalitum screen along jong si nalitum chin nilang pun number 1 bangke nalitum aprang si pmkisan.gov.in official website long dam nang po par hada farmer concern loin number 2 long bangke new farmer registration long ber nang po lapen nalitum and Aadhaar number lapen captcha bang ber ignang po capture long ber igdet pen fit amon nili nang thana sono click to continue bottom the system will be check whether Aadhaar number is registered in the system if not it will ask wherever user wants to register himself to pm kisan scheme click to yes nalitum pen nili nang thana sono yes long ber nang po lapen on the self registration window select the heritage under which the farmer need to be registered district sub district block village lai nalitum select ponang po the peroda kerang sot bang farmer name mate farmer amen lapen gender category farmer type Aadhaar number ifsc code lapen bank account number lapen address land details lapen mobile number lai nalitum fill up nang po date of birth lapen father mother husband name lai bangke mandatory lo nalitum pidun igvek nang po lapen pick that benefit click to submit to Aadhaar and identification labangso dimber eglo pulte dak Aadhaar details nangklang ekpo lapen nangklang ekdet benefit nalitum jelang ikon hodak jong se correct lo pulte nalitum submit ikon la lo pulte nalitum phan hodak na accept ekpo lapen ka accept labang ke ni thom an nangkok ta thek lase halabangso nalitum so mobile number se pidin mala bangso mobile number no nalitum phan sms a hin sms stamenang le ekpo jong sina accept ekel pulote lalo lapen update cell registration jong sina nalitum update pulote nalitum initiate process lo lota lapen nalitum status tilai aphan puthot same process lo nalitum farmer concern lo hodak long pon ekpo lapen nalitum ke ber pon ai labangke beneficiary status labang so dim nalitum ber iknon la screen along thek pon long igi nalitum la beneficiary status labang so dim ber igdet benefit dak nalitum Aadhaar number kalte account number mobile number pen stamin nalitum dak lang ekme lapen Aadhaar number mobile number ber igdet benefit get data pun nalitum thek pon long ekpo get data long ber egon get data long ber data nalitum dak details mana chik lang ekpo nalitum account lapen nalitum amen kadu kavi dak details mana nalitum thek pon long ekpo lasono las nalitum try egon kimi ka apply afan jongse la nalitum ka apply ho jongse copy ni ka siksak nalitum ke thek the do pulut ni lifana hombre egon ni lista mena chirap dun japan bor ipon ekpo lasipina video long bang ni lipat thek pen la nang than pachini pon eklo lasipina puthot ka prega video long chitong tunang do methak me ka do ka ve Karbi 2.0 youtube channel long kelang ra do an pan sta me ni len pen kardom